yi daal moolu zone yi nga xam ne ñooy doon locomotive bu développement Sénégal. bay tàmm napp defar nit ñi jàppale nit ñi jàngale nit ñi faj nit ñi jox leen ñu liggéey. bay dunde bay dundal bay jëriñoo man ne réew mi dem kanam. kii moom la ñu soxla ci biir Sénégal mu delloowaat ci koy rafet yi kii la ñuy yaakaar ci bu defaraat mbay mi kii la ñuy yaakaar bu defaraat sàmm mi kii la ñuy yaakaar bu defaraat ci Sénégal moom la ñu bëgg mu delloowaat ci Sénégal boo nekk bi fa mu nekkoon loolu mooy suñu jàpp kon président Khalifa di loolu yëg si waaw ni noonu président Khalifa di seen doom yawti Abdou Diouf acci ɗo ɗo hen ko ene ubbago Senghor ko ɓuura men ubbago o ari ko ubbita ɗum o ari ko ƴawde ɗo ndem o ari ko ƴawde ɗo gaynaka o ari ko ƴawde ma ɗo projet ji addude ɗo hen ma ɗo ko ƴewno ko foof o addu ɗo o woni président de la république chef gardien de la chef suprême des forces yimɓe wiiri on tan mboɗo jinga a yettata jingoɓe holko woni janggo yattude jingoɓe moni fof yo ƴeewoya carte mum jaaha addoya carte mum jogo e junggo mum salo funtede noon so élection ari saɗa yiiɗi mette ma cuyne a woota nan maladino mette ma o le 25 février inchallah 2024 midi taw joni oɗon place ƴettoye carte mon noon mofton hay goto on soɗon sac maaro malla temedɗiɗi malla ujunaji joyi e gasa milliard ne gasa temedere million ne gasa temedere ujunere ne gasa ujunaji capanɗe joyi ne gasa ujunaji nogas ne gasa kono teddugal gasata teddugal gasata o so ayi ummimo ari ɗo omo andu ko woppunoɗo o arti ɗo e Senghor o arti ɗo e Abdou Diouf ɗo noon somin gari ɗo e Matam ƴetti tan simi ɓuuri arɗo yo Allah yurmo yaafo Baba Amadou Bokar Diaw no e Abdou ya wumi ma rewani hakkude Abdou kale tagat ɗum hande o o suka makko dole qu'il faut joɗɗo mo ɓoyno ko Abdou mo ɗon wax Abdou Khalifa hande liggey makko e gondi mairie Dakar ala gonɗo hen e nder département Matam moɓe tottani formation ɗi mbaɗa foof ila infirmiére hay wonɗo université ha e département ɗo yimɓe location université fof ɓe mbaɗi koye jungo makko rewno ɗum tagui Khalifa Sall hoolade mum wonimo coordinateur régional mo Matam o wiɗo ko Youssouf Bo o jaako juuɗe amen nabaji si on Abiyama Mbo Demba tagi Oumar daga wiyeɓe arɗo mi rewa e mabɓe mi wona micro central to darimi fof noon mi daro ko jungo wabtata silama kono ko lasi ƴetti tiguel gonga tigui Seydou Mbo Seydou Mbo bisimilla ma ɗo sa ari ɗo ɓuuɗo andi ko jeyɗa Abiyama Mbo Demba délégation o noon président ari ɗo ko notable uji mawɗi tey Barthélémy Dias ñëwul waaye ki sës rek ci Barthélémy Dias Barthélémy Dias voyage soxna Ngoné Mbengue yaay o woni adjoint
dame de fer omo wonde barum debbo l'infirmière d'état kala mo pikiri so Allah jabi hebat jamu alija o ba arte futanki so neddo wi'ama to jeeda wi'a ko babaɓe jeeyaɓe o no jogui gueɗal gonga ceerno men halifa men coordinateur régional Thiès diwa won kono ko Serigne ko ceerno Aliou Diallo moom adde délégation jërëjëf léegi nag mën nañoo enen commission programme o bandiraɓe joni fof mi salmini ɗumen inde e yettode mum debbo e gorko suka e mawɗo mbiɗa ñaagui Allah kadi garal mabɓe ɗo henne ya taw ko ɓuura barke Allah e nelaɗo Allah Cheikh Tidiane barke Mawlana Cheikh Ibrahima wasila ko weltade no feewi no feewi no feewi ɓe mbi hendu enen nanna e gaska ko wawa yaltina eyyi oto men ñama noon hay sa memani koko yana neɗɗo foof noon ne andi ɓawɗo ɓawɗo kono wiyata ko ɓamɗo waji koɗo ɗo no gandi kam neɗɗo mo gandanɗa ko PS ma ilay temps babam abdou Senghor ni mbeɗa wawi ko dina nen babam andi ɓe min jibinaki minen min mbawi wiide minen poli hawani jaw seydi jaw hen min jibina hen min ginna hen min gurma caggal Allah e nelaɗo ha goto yande sifande resa walla ɗum resi ɓe jibini ɓe kanni donc hayso babam ala ko hande somin ji o min ji babam somin ji tanor somin ji ko wayno makko ko wayno ɗiraɓe amen ko wayno Aissata Tall Sall ɓe jayen ɓen foof machallah ko PS socialiste fuɗi so ari ɗo e wuuro ngo min mbiyata ko bisimilla te kanko kadi min bismotako ko mi wawi bismade ɗo hoore ma sabu ko ɗo o jeeya hande ko kanko woni jinnaɗo hande hayso min jiyata jinnaɗo aɗa min jiyama ko jinnaɗo hande so artiɗo hande omo yiɗi daranade hande famille socialiste vraiment minen ko weltare mawde min jogoto hen jogade firde kadi e darade darde walludemo sabu nawe e jammel e matam kala momin jiidani ɗo ko arani matam nawe jammel momin jiidani ɗo fof ara wadde so ari ɗo mo darta ɗo hunde mbeɗa sikki matam jammel nawe fof mo anda jeggi ndejo namɗo ɓuɓre namɗo te ɗo to ngari ɗen en ngari yo Allah artimo ɗo taw omo eɗen guusama ha hoore maa ngi nuyu sama papa Khalifa Ababacar président Khalifa Ababacar Sall ngaari laa ñu ngi lay sant di la gërëm di kontaan sa ñëw fii soo fi ñëwee même suñ la waxoon bismillah war nga dalal sa bopp ne bismillah ñu ñëw ñëpp parce que fii yow xam nga fii bu baax a baax ci sama papa tey moo leen tànk yow yaa fi des yaa fi des fan ba ñu gunge la nga toog pare ci barke yàlla jërëjëf amiin te ñu ngi ñaan yàlla li ngay demee ak yëpp yàlla ko yàlla yal na ko yàlla leeral dëgg la jigéenu Fuuta jigéenu Matam ne la ko bandu dafa jeex ñun sonn nañu loolu moo ñu rey ne la ko bandu bi moo ñu rey ba tey waa Matam jigéen ñi fi amuñu fi dara amuñu fi tus kenn jàppale wuñu fi dara yow nag yàlla indi na la ñëwoo woon gisuñu la woon xamuñu woon mais suñu xel ak suñu xol yëpp ñu ngi si socialisation mais nit nag dangay am lu nga mën a jaar fi nga war a jaar yaay suñu kon ñu ngi ñaan yàlla rek fi nga ñëw war nga fi ñëw te pour fi incha allahu rabbi day sotti te li nga bëgg a def day dox ñu ngi ñaan yàlla ñu gunge la si jàmm ci barke yàlla jëm ba nga toog sa place pare ñu gunge la te incha allah day jaw olof bi leer na de ana ni jom foofu léegi nag dañuy continuer ñu woo Ousmane Diaw ñu may ko loxo moom tamit mu ñëw jël kàddu hannde an wondiɓe ma fof min calmini on amin ɗon bisimilla moon
e min noon mbiɗa haala e yimɓe remooɓe Matam won noon komi ndemowo e ɗo joni gonmi ɗo joni gomimi gese hay lootade ɓe lootaki ɓe kalnoɓe rek mbimi directement arana par ce que ene jarinimi on noon ko ɗum woni guura amen ɗum hen min ɗamɓoɗa ko hen min dañata donc somin noddama hol yenda men e ndema min garata on noon hamin jogui ko heewi komin kaali e caɗele ɗe min gondi ngam janggo so woni changement min mbawi yeede par ce que hande ene neɓɓiɗi eno min goniri par ce que wiyete ko Fouta vraiment ene avance taw to min gonɗo hay ko waɗi e ko waɗi fuurankoɓe de clairement il faut paamon changement so yonɗi il faut yimɓe mbaɗa changement paame nguulaamu ɗo farnen ɗo koye nder gasɗe te ubbaten il faut paamon hay goto oto ɓe puutu ƴeewe battere mon jawgo on jii ɗeɗo balɗe komin mbi parrainage opposant ɗi puɗɗima parrainage ko ran ɓe créyi eɓe jogui boursi keso 150 000 faɗani eɓe jogui financement faɗani hay Boudione Camara ɗima hen longede ɗi Boudione Camara Boudione ɓe dokaraɓe ɓe jogui ko feɗani ɓen fiyettiɓe feɗata han kadi Sénégal fof ɗati sohlude oɗon fuuɗonkoɓe tan oɗon tan kedra e wiide ɗo neɗɗo ko bandu ɗum ɗo ko tardement ay bande ko nafowo de bande kala julɗo bandu ko julɗo ko bandu gacce e wiide mimi kala hay so ko manjaagu ko bande yo nafu leydi ndi o nafa bandiraɓe o nafa juuɓe oɗo ko bulli woni important gacce e kecce ɗe nanguɗon nde mbimi commune Matam guire e caahan ƴeewen subaka law ñande woote dawi subaka law yimɓe effaceɓe ɓe jaaha ɓe jaade bagage maɓɓe ɗi ko ɗum mbimo ɗoye haaji ɗum minen remoɓe ɗon mi arte poye remoɓe minen remoɓe komin mayɓe ɓe gatta ko saguel engrais ɓe pultimin awdi kam min jeeta kadi saɗa hokka ndemowo ya guese jiya dukkiɗen jogui jalumen ene rema ganduɗa ko woni ndemowo ɗum ɗo ko toppalagal ɓe jaa ɓe nodda président ɓe paye sayt ɓe mbaɗa kuréel maɓɓe ɗum fof ɓe fecca remoɓe gontoone mbaya ngala hay ko ñayɓe ko finani ko nde finani ɗo min jiɗo malle en ko onon goni wotoɓe wona arten notito riño wona arten notito ha ɗum ɗo ala wona ɗum sohla mitnaji wala sohla ko ñande élection o dawi kadi bureau je wiye haɓe nangue caɗe ɗum sohla il faut pamon ɗon joni ɓe kedira o tappalagal en ɗon ɗolago soɓe mbi min aɗa minen mittira ɗum subaka kelsoɓe mbi hay goto ɓatiɗade ɗo bawraɓeɓe jeeya wuuro ngo hay personne ala bawɗo daraɓe wuure haɗe nadi wuuro ngo par ce que wuuro ngo ko renda Sénégal ko renda hay goto ɓuuraɗo e goto neɗɗo wela fof naata wujjani fenani neɗɗo wela fof naata hay goto wawi nen hay dus min somi tini ɗum kilsuma personne ala bawɗo min nade wona police wona gendarmerie wona privé personne wawde min nade wuuro ngo on ala opposant wela fof jaɓɓani opposant kan wela yetto heddi noon minen remoɓe mbiɗa haala inde remoɓe tampi lorni changement hamin jogli changement so changement gila 1960 ha hande remoɓe ɗona mayata babreɓe gonɗo ɗo maayi mawɓe ngari jeehi lawmumen min ha jogata min ganduɗa min pay kawoto fofo mayat par ce que aɗa ala nokkuɗa seeɗa rek seeɗa gaɗani jolfe eɓe haala seeɗa rek milla fii ci commune Matam yo am ñinga andal kontaan nañu bëgg nañu am ngeen fii walla kuy taxaw ne am leen fii walla mu ngi wax lu ko neex am ngeen fii walla comme ñëpp ay Sénégalais nga comme Sénégalais kenn gënu leen fii dara kenn mënu leen dugg fenn fu leen bëgg fii ci biir région Matam nañu xam ne opposant yi gënuñu leen ñoo pouvoir gënuñu fi opposant yi dara ci réew mi dañ koo bokk jot nañu nag pour ut changement bu bees ñoom amatuñu dara ci réew mi lu dul fen kese lu ñu am financement ak bourse yi
boo ñëwee ci moom nga ne kay dama lay jàppalee bourse 150 000 comme amul dépasse mën na dem mais nag yaa ko ndax yàlla kontaan ci loolu wax ko dëgg ñun am def nañu parrainage mais ñun parrainage bi ñu ci dëgg lañu ko jotee am ñoo am sax bu ñu defee parrainage ba dañuy génne xaalis ne am ngeen jàppale ci kii bi waaw loolu mooy dëgg mais topp lii ñii rek am naa financement am naa bourse kon noonu ñu bàyyi naxee yooyu waay bon léegi yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp Ousmane Diaw tàcc leen Ousmane macha allah Ousmane jërëjëf merci Ousmane wax na ci mbay mi. Assalamu alaikum jammel fofnanɗo jarame fadde mammo poɗɗo président halifa babacar sall gila subaka ha oɗo heure ñamade jarani subaka donc nak ko weltare tan sibu so neɗɗo noddi yimɓe nowti min weeli ha maayi vraiment mbiɗa welti hande par ce que ko weeɓani dañmi weeɓani dañde président halifa babacar sall ala ha leegal par ce que Allah vraiment ko weddare président halifa babacar sall jagal mum ɗo e HLM so ɗum ɓenni mbaɗa wiya Youssouf Mbow coordinateur régional de Matam jarama naati ɗo e région de Matam kadi ala ko tampani hen ala ko waɗani hen ko wawi o ko wawa foof o waɗi oɗo neɗɗo o naata e nde région mo o andane o yiyane minene min gandane min jiyane ko heddi ko noon président halifa babacar sall ko koyɗe jaam addi ɗum ɗo addimo ɗo ko windude programme guure foof ina waɗi caɗele neɗɗo noon so are wuuro ina jogoy windude programme pour élection garawo ne foti andude caɗele Sénégal ne foti andude caɗele gonɗe Matam ko Fatick ko Kaolack de même que les autres régions ɗum addimo ɗo en koyɗe addimo ɗo ko jippa he hôtel koko yimɓe makko ɓe jippa he nokku so pii ko nder galle ko ñamde yimɓe ɗoɗo yimɓe o ndaara gurdam yimɓe mo yimɓe guurata ɗam beele janggo ko Allah wawi waɗa fof so jooɗi ɗo so Allah jaaɓi programme mo ko waɗa hen ko anda Matam ko ɗum sohli ko ɗum woni caɗele Matam ko ɗum addimo ko ɗum umminimo Dakar ha ɗo donc noon ko weltare tan e wiide Khalifa Babacar Sall bisimilla mo konke yimɓe mo arde ɓe délégation mo depuis Dakar amin wiya mo bisimilla mo région de Matam bisimilla mo e commune Matam sen ɓenni ɗon hande eɗen jogui caɗele enen jeunesse hande eɗen jogui caɗele sukaɓe nana jooɗi liggay sukaɓe nana jooɗi jooɗe diplôme aji men liggay financement uji so ari ko banggue rewata kumba am ndey kumba am mum ndey ɗum woni ɗo mo gondumi hen ko on dokkami ko nande kilani fof opposant donc nag min jinno Halifa Babacar Sall hande yo andu caɗele gonɗe ɗoɓe debbo mawɗo cuhlel mawɗo fof hande dañi caɗele hande ala to caɗele ala te cher fof hande muusi to memɗa fof ina muusi to memɗa fof ina muusi donc nak minen min ñaagui ko changement te changement momin ñaagui o mi sikku yoni min hen ko président Halifa Babacar Sall te hamin ñaaganimo ko yiɗi ko e to fayto yo Allah waɗanmo hen kural ko waɗi foof yo taw kadi ko kural sino ko saga men hande min guittanmo ɗo min powoyamo kadi hamin jiiɗimo yidde mo gandanɗa hande min mbaɗinimo yeedu donc noon artude ene wiide wa Matam plus précisement HLM Matam on jarama vraiment hande ala mo arani ɗo mboɗo jarno tamit wa collègue uji am lycée Matam gila subaka hande ɓeɗen jooɗi subaka hande ɓe kaɓani ɓe tampani heɓe jooɗi heɓe paɗa délégation garawɗo vraiment mbaɗa wiya onon fof on jarama bébé noon bébé faalo hande subalo machallah mbaɗa wiya subal naaɓe yo mbattemo hakkille naaɓe yo mbattemo hakkille mballa mo ko yimɓe jiiɗi ko dañi yimɓe kaɓere ɓe dañi ko jiiɗi vraiment nak mbaɗa waɗa remercier wa HLM Matam naaɓe arɓe fof hade mawdi mbaɗa wiya on jarama ko weltare tan e neɗɗo kadi ala sona bandiraɓe merci assalamu aleykum wa commune Matam
maa ngi nuyu waa Matam di nuyu délégation bi fi ñëw ñu jóge Dakar accompagné par président Khalifa Babacar Sall di nuyu moom ak délégation bi yëpp di ci teg nag di remercier yow monsieur Youssouf Ngom le coordinateur régional lii bu amee tey moom moo ko waral parce que moom yàgg na xeex bu Khalifa na ñëw biir Matam waa Matam am na ñu doon wax Khalifa Sall bu mos a ñëw Matam dañuy wax rek lu nekk dégg nañ mais nag boo jàppee bàyyi woo rek yàlla dina ñëw te dañoo jàpp ba tey yàlla ñëw Khalifa ñëw ci suñu dëkk te dañ ciy kontaan ba pare damay remercier ñëpp fi ñëw ci sama tour ñëw ngir rencontré sama président Khalifa Babacar Sall nit amoo lu dul ay say mbokk boo wootee say mbokk wuyu si vraiment dañ leen war a remercier wu ñuy wax nag ñun Matam am nañu problème dañoo sonn jigéen ñi sonn nañ mag ñi sonn nañ xale yi sonn nañ da ngay jàng pare teg say diplôme doo am liggéey baykat yi sonn nañ te baykat bu fi wax léegi ñëpp a sonn nappkat yi ñëpp a sonn mënuñu xam lu problème bu fi nekk rek buñ ko waxee duñ ko mën a jeexal dañu naan nit sa mbokk mais sa mbokk bu la jariñul dara c'est zéro nit ko bandu so nafaanim hay mo jiiday mo ba so nafaanim rek laa lay wax président Khalifa Babacar simila ci commune Matam di simila ci précisément au HLM Matam ñu ngi rafetlu ci sa ñëw ci biir Matam tey amul tey dañoo kontaan bu xamuñu ci seen kontaan jërëjëf merci beaucoup. Je donne la parole à Papis Deme, le coordinateur départemental de Kaner. 23h minuit moins pour dire tout ça appuie min kilo don a te délégation ma tayi min do awa bata umma do kota kay ala do ay on jarama bandiraɓe Matam naɓe mi salmini on fof mi salmini d'abord monsieur le président de la République du Sénégal Wade Matam naɓe on calminama no feewi on jurama kadi deɗugol ngal yooɗi weeli neɗɗo kadi aussi no mbironi ko woni woni cilasi oɗo ko jiɗɗo Khalifa Sall kadi yiɗi ciindi kadi holdi kadi yiɗi makko par ce que sa yiɗi neɗɗo a holdat kanko noon o yiɗi kadi o muñi yidde makko kadi o hoccani kadi yidde makko ha joni kono ɗum noon vraiment ko waɗi hen remercier no fewi kadi en ƴettamen e Allah Matam noon no Djilassi wini hande wona Matam tan jaga enen fof eɗen gandi probléme aji hande Sénégal ne waɗi leydi sohaɓe men nene maaye laaɗi Sénégal hande normalement so rewi lawol hande il faut waɗede ko wiyete coopération bilatérale kalteɗo walla coopération multilatérale kalteɗo entre les états là au moins sukaɓe dokke visa ji ɗannon no kandidi kal jiɗɗannade yahaɗanno mais ɗum fof ala kadi leydi men enen ɗo ala ko manqueɗen Matam nen ɗo ko région du Fleuve ɗo neni donc noon eɗen ndema eɗen gawa donc pourquoi donc ɗum ɗo fof oɗo ressource mo joguiɗen enen en mbatta ɗum exploité ko tawi ɗum saabu ɗum gouvernement o nagganani en joggu donc noon Khalifa Babacar Sall ari addini en changement oɗon koko yonti kadi ko yonti inchallahu rabbi ko soit 24 enen foof daroɗen cemminen gonɗen nanguen carte men goten Khalifa Babacar Sall le futur président de la République ɗum lawol aha noon neɗɗo so teddinima teddin ɗum neɗɗo so heeɓi koyɗe mum ari ha ɗo ari ha galle ma teddin ɗum no fewi wawa kadi gasnude ko sikki taw waɗa remercier Youssouf Mbow Youssouf ko neɗɗo dariɗo Youssouf ko Allah tan wawi jogde par ce que Youssouf vraiment kanko aussi yiddemo Khalifa Sall mi wawani haalde gaga yiddemo kadi aussi région Matam mi wawa haalde Youssouf dafa beaucoup région Matam top Youssouf dans toute la région de Matam les coins les plus reculés Youssouf day jël carburant jël ay otam dañuy dox fu mu gën a sori fu mu gën a guddi dañu ne Papis dañuy dem yow holli ɗum hannde loolu yëpp pour rek au moins Khalifa Sall bu ñëwee gis fi teranga kon nag vraiment Youssouf ñu ngi lay remercier bu baax a baax président Khalifa Sall waa Matam ñu ngi lay déglu waa Matam ñu ngi lay jëlu waa Matam ñu ngi lay déglu te ñu ngi lay bàyyi xel da tey dañoo am si yow yaakaar xam nañu yow yaay changement incha allah rek au soir du 24 février 2024 incha allah donc nag wax dëgg yàlla nous on est que des jeunes d'espoir si la wax na léegi y a des jeunes diplômés qui chôment c'est inadmissible yoɗa jangga jaaha université ha gasna jangde keɓa diplôme ma heddo aɗa ƴaka kayitaji ene yoni heddo gonta jeeyow bi sa
jangi kay fonta ko hokkede de no poste liguda c'est pas joli laadi e sukaɓe ay jeune ɗi deyti ali deyti c'est pas c'est tawne état bi dafa war a créer ay inter ndudu encore inter état bi des projets inter état dafa war am des projets bilatéraux dafa war am multilatéral dafa war am comme ça nit ñi xale Sénégal bu ñëwee déposer visa au niveau d'une ambassade au moins ñu jot visa c'est la moindre des choses mais wax dëgg yàlla c'est dommage donc noonu espoir men ko Khalifa Ababacar Sall donc bismillah ci ni matam ñu ngi lay remercier bu baax di waa Sénégal. Merci papi son jarama maintenant mi nodde Youssou Arjetou Youssou Mbaw l'enfant béni de Nabadji Civol. Le fidèle compagnon du président Khalifa Ababacar Sall, l'homme de la jeunesse, l'homme de l'espoir. Oh, les nous bandiraɓe Matam naɓe min beltima mi salmini goto fof inde muɗum e yentode muɗum mi salmini Subalo mi salmini Gurel Serigne mi salmini Jammel naɓe mi salmini HLM naɓe mi salmini kala leegal gongal ɗo e Matam mi salmini on mi ƴetti salminago mi totti ɗum mo ɓooymi yaadude e politique mi haalana mon holno naatdi e politique oɗo debbo jooɗi ɗo woni Aissata Sy gandirɗon mo Thila min gandidiri ko jour élection locale 2014 min gandodiri mboɗo wonno candidat mairie Nabadji Civol omo arno wadde représenté SEDA comme enseignante ngoodmi ha gasnumi o yi mi alano so wona ndimagam mi alano so wona neɗɗagam mi alano so wona programme mo mbinomi Nabadji naɓe son balli kam mboɗo wawi waylude mi wawa yoltude ujajuji mon ko enseignant o wawa wadde affiché goɗɗum so wona neutralité makko élection gasi 24 heures o noddimi o wi kam monsieur Mbow parti mo gonda o mi naati hen on woni oɗo debbo omo jangguino Nabadji min gandidiri toon famille ji ɗi gowodiri ha hande so yummakko yaani ene namdo kam so tawi nan ɗo mboɗo salminamo mboɗo tottamo kala ko neɗɗo foti tottude jinnaɗo mum so nenam yaanimo ene namdo ko donc famille ji jokkodiri ɗum tagi kala cikkuɗo saɗa waɗa politique ala jokkere endam a funti hen hoore ma min mi nangirani Aissata politique mi nangirani Thila politique nangumi ko banam dem ɗum tan nangu so politique waɗi emin nanodira so politique waɗani emin nanodira ne garmi ɗo e nder oɗo région gila mois de juillet mboɗomi ɗo mboɗo waɗa tourné kanko Allah waɗi o woni Hombol min wimo jooɗo kuufa ɓesgu ma kala to ponnoɗa darade min mami daro dardam mami wat feere kadi hami dañca koyde goɗɗo mi daro ɗon darde ma sabu saɗa yaaɓi e neɗɗo so dañi jot on jaadat so dañaɗi jot on jaadat sabu jaadigol ngol fotani haydara fotani wonde caggal mum
donc ci la a jarama e ko jabbita min o yiɗi Khalifa Ababacar Sall oɗo hande kala ndar dans les réseaux sociaux ci la si hewɓe ene gandimo ene keftinimo à travers les réseaux sociaux photo makko profil ko Khalifa Sall photo ji makko WhatsApp ko Khalifa Sall statut ji makko ko Khalifa Sall bandiraɓe so ɗum wona yiɗi holko woni donc engagement ma e Khalifa min ñaagoto tan yo taw ko ɓural ene Allah renat ma ha inchallah so Khalifa yihi pale annene mbawa rewde e makko ko jiɗanɗa Matam naaɓe ko bannaɓe mi salmini délégation mo Khalifa Ababacar Sall ardi ɓe ilay madame le maire Ngone Mbeng ha Thierno Dia ha Madiop Diop maire Grand Yoff ha Sidi Ahmed Lo ha Ndago mais également nena moƴƴo oɗo madame min Ndeye Marème Ndiaye min e ɓiyu ko jangguiɗi école kamɓe fof mi salminiɓe mi faltaki mi salmini responsable uji politique Matam naaɓe yaaduɓe yaade mboɗo tottire hen exemple te exemple o ene weeɓi andude won debbo gonɗo ɗo e mon ko oɗo cila addimo e nder région Matam o jeeya ko Guijuloñ emin ponno yaade Guijuloñ o naati o fooɗoyi joom galle makko jeeya ko wawnde o ɗetti joom galle o waɗi ɗum responsable politique taxaw Sénégal au niveau de wawnde ngal ɗon dewgal hande e nder suudu maɓɓe seɓe jewta ko Khalifa Ababacar Sall yewtete toon ɗum no waɗi yitti ɗum tagi cila si Kelel si emin mbima a jarama emin mbiya gorko ma également jarama mboɗo yetta Papis Demba wona min foti yettede ko min foti yettude moon saabu min mbanmi tan ko devoir am mbanmi ko responsabilité am ay sa resdama walla a wiyama ardo mbiyeɗa ko ya heed caggal sa ardima a heeɗi yeeso a yihi mo gardiraɓe so tawi eɓe jogui fulla ɓe duttitoɓe gokkuma toon kala biyaɗo ya ardo mbiyeɗa ko ya heed caggal mi salminima mi salmini kala mo garduɗa ɗo e nder capital régional Matam guilay Kuna en ha Hawa Diallo en ha Nero en ha Aminata en kamɓe fof mi salmini nabbaji naaɓe rewɓe e men guila hecci hanki ha hande hanki ɓe kirtaki ko Wourossogui lelimi mboɗo nana deedi mabɓe ene oya heege saabu ɓe kirtaki et pourtant hande Khalifa Ababacar Sall ne noddiɗa nde ɓe garta ɓe jolte otoji ɓe gari ɓe jooɗi te mboɗo andi ala e mabɓe kuccitowo yam wiya kam tottam hirade Khalifa Ababacar Sall ko ɗum woni yitti emin jiɗma emin dewma emin ndondima saabu Allah e nelaɗo donc kala nabbajinaji ɗan mi ɗetti calminago mi totti Ismaïla Dieng gardiniɗo kam sukaɓe mi totti Fatou Diaw gardiniɗo kam sukaɓe rewɓe ɓe mi totti Diabou Konate gardiniɗo kam rewɓe ɓe mi totti mawɗo mon mo bonnani Ibrahima Niang gardiniɗo kam mawɓe wonɓe e nder nabbaji ɓe foof Kadja Abou Sy kankone ko debbo dariɗo e ko mbatten ɗo ko ɗum tagi kanko e kala gardo gila Alassane en hay Ablaye en onon fof mi yetti mon gila subaka eɓene ɓe jooji eɓe doga caggal eɓe daha e poussiére ala ko waɗi ɗum so wona yidde ala ko waɗi ɗum so wona andude janggo so tawi a laamima hujjaji mabɓe ne mbawi yoltade donc président Khalifa Ababacar Sall so tawi noon aɗa yiilo aɗa yaadi e yimɓe
sa heɓi oto yeccuto poosuji maɓɓe mais yeccuto caɗele maɓɓe kala e maɓɓe garɗo ɗo wona intérêt personnel mum addi ɗum ɗo addiɓe ɗo tan ko yidde éducation sukaɓe maɓɓe ndema fuutankoɓe rewɓe fuutankoɓe sukaɓe fuutankoɓe emploi des jeunes fuutankoɓe financement des femmes fuutankoɓe hôpitoji fuuta ƴeewa holne mbawɗa safrade ɗum addiɓe ɗo kala mo mbaɗɗa hen interroge so wannima la situation géographique wuuro mumen cikkaɗa holno neɗɗo wurdata e Fouta ɗum tagi ɓe mbi Fouta tampi mbimi min hay so tawi Fouta maayi mami wi Fouta tampi kono so tawi en mbaɗi Khalifa Ababacar Sall ma dañen Fouta foftima Fouta foftima ɗo Fouta tampi a Fouta foftima oɗon Fouta poftotoɗo holno foftirto jiɗɗen ko kala ɓinguel men so fini subaka wakkima sac mum naati classe jooɗo e table ma ko ɗum woni programme Khalifa Ababacar Sall programme Khalifa Ababacar Sall poftinowo fuutankoɓe ko kala to debbo woni ene yiɗi remde engrais mbasa ɗum sodde carburant ɓe mbaɗanma ɗum subventionné kala ne coñɗa ha ne dañɗa ko ganduɗa ɗum ɗo aɗa foti ɗum yeeyde laamu walluma ha mbawa ɗum yeeyde naftoroɗa taw a tampani ko ɗum woni caɗele ɗum woni programme Khalifa Ababacar Sall ko so tawi neɗɗo ñawi a nawama hôpital bandiraɓe ma mbasa joɗade ene jiilo nagge mo mbaɗiri janaysa ma hande kala mo sellani goto foof haala wasa haalde ene miijo holto ittata nagge to waɗiri janaysa ma par ce que eɓe gandi safrade ene muusi eɓe gandi safrade weeɓani eɓe gandi hôpitaux ji men ɗi ɓuuri ñawde ñawɓe men ɓe donc bandiraɓe nangodiren pelliten daroɗen ɗeɗon gueɗe tati so en nangodiri so en pelliti so en darima en mbaddi ɗum noon e andude holko changete systéme oɗo gueɗel gotel mbawɗen haɓede pour changer ɗum wona habde gendarmeɓe wona ɗattodirede wona fiidirede ko ɗettoyde kartal mum électeur so tawi a ɗetti kartal ma électeur jogoɗa pada élection présidentielle ñande subaka law lootoɗa mbaɗa parfum ma jaaha gotoya so tawi a waɗi ɗum inchallah ma mbaɗa gagné notre candidat woni le président Khalifa Ababacar Sall e ko ganduɗa ene hamni mais mi wuuri ɗum ɗo e nder Fouta te dëkk bi am phosphate boo xam ne c'est à fleur de sol. On n'a rien du tout. Vous avez tout c'est que ñi fi nekk ñoo fi deful dara. ñu ngi jàppale ñu Macky Sall jàppale wuñu. Oui. Mais kooku gis nga loolu. Y a rien du tout. yow yaa koy réglé. Y a rien du tout. yéen a koy réglé ñu ànd ak yéen réglé ko. Y a rien du tout. gis nga mbéjum kanam. ku nekk yaa koy fajal sa borom sa yow yaay fajal sa bopp li nga wax dëgg la sonn ngeen mais yéenay régler problème nañu ànd ak yéen régler en tout cas su ngeen bëggee fay ñu dellu su ngeen bëggee abri provisoire yi deñ fi su ngeen bëggee hôpital yu bon yi deñ fi su ngeen bëggee dëkk bu nekk am dispensaire Matam am stade bu rëy comme région yëpp xale yi di fo xale yi di am liggéey su ngeen bëggee diaspora Matam gën a mën ñëw jàppale leen voté leen socialiste voté leen Khalifa Sall que le 25 février ànd ak yéen ñu defaraat Matam ñun gëm nañ ko ñun xam nañ ko ñun wóolu nañ ko wóolu nañ leen aussi gëm nañ leen doy nañ leen kaay leen ànd liggéey ko Matam ñëw Merci beaucoup, Président Khalifa.
di jaajëfal bu baax a baax Ousmane Diaw merci beaucoup Ndeye Diaw merci beaucoup ci las yi du courage. fulaal faydaal wóolu zone yi nga xam ne ñooy doon locomotive bu développement Sénégal. bay tànn napp defar nit ñi jàppale nit ñi jàngale nit ñi faj nit ñi jox leen ñu liggéey. bay dunde bay dundal bay jëriñoo man ne réew mi dem kanam.